Hi guys, my name is Dave and за өнөөдрийн хичээлээ бүгдээрээ эхэлье. Тэгээд өнөөдрийн бидэнд байгаа эсэний сэдв маань болохоор нэлээд сонирхолтой сэдв байна. Тэгээд эсэнийхэн сэдвийг багш нь уншиж та бүхэндээ хүргэе. Some people prefer to spend most of their time alone. Others like to be with their friends most of the time. Do you prefer to spend your time alone or with friends? Some people prefer to spend most of their time alone. Others like to be with their friends most of the time. Do you prefer to spend your time alone or with your friends? За зарим хүмүүс ихэнх цаг ганцаараа өнгөрөөх дуртай байдаг. За зарим нь болохоор ихэнх цагаа найзуудтайгаа өнгөрөөдөг. Чиний бодлоор чи өөрийнхөө цагийг, чөлөө цагийг найзуудтайгаа өнгөрөөх дуртай юу? Эсвэл ганцаараа өнгөрөх дуртай гэсэн сэдв байна. За эхний параграфыг багш нь бүтнээр нь уншиж одоо сонсгоё. I cannot understand people who like to be alone. I always choose to be with the friends whenever possible. My friends keep me company, they are enjoyable to talk with, and they teach me new things. I always feel good when I spend time with my friends. I cannot understand people who like to be alone. I cannot understand people who like to be alone. За ер нь ганцаараа байх дуртай хүмүүсийг би ерөөсөө ойлгодоггүй. I always choose to be with the friends whenever possible. I always choose to be with the friends whenever possible. За ер нь боломжтой олдох юм бол би үргэлж одоо найзуудтайгаа байхыг илүүд үздэг тий. My friends keep me company, they are enjoyable to talk with, and they teach me new things. Захад нэг удаа уншия. My friends keep me company, they are enjoyable to talk with, and they teach me new things. За манай найзууд намайг хамт олонтой болгодог. За тэдэнтэй ярилцаад хамт байхад маш зугаатай байдаг. За мөн тэднээсээ би шинэ зүйлүүдийг сурдаг. I always feel good when I spend time with my friends. I always feel good when I spend time with friends. За найзуудтайгаа цагийг өнгөрөөхдөө би үргэлж одоо сайхан мэдрэмжийг мэдэрдэг. За хоёрдугаар параграфыг багш нь бүтнээр нь уншиж сонсгоё. Тэгээд энэ дээр бол одоо биднээсээ мэддэг энгийн үгнүүдийг маш гоё чадварлагаар одоо холбож бичсэн байна. My friends keep me from feeling lonely. If I want to do something, I invite a friend or friends and we do it together. It is fun to go to the movies, shopping, and even to the library to study with the friends. It isn't fun to do anything alone. My friends keep me from feeling lonely. За манай найзууд намайг одоо ганцаардлаас авардаг, ганцаараа байхаас авардаг. If I want to do something, I invite a friend or friends and we do it together. If I want to do something, I invite a friend or friends and we do it together. За хэрвээ би ямар нэгэн зүйл хийхийг хүсэх юм бол найзыгаа юм уу найзуудыгаа дууддаг, урьдаг те. Тэгээд бид нэр хамтдаа хийдэг. It is fun to go to the movies, shopping, and even to the library to study with the friends. Захад нэг удаа унши. It is fun to go to the movies, shopping, or even to the library to study with the friends. За найзуудтайгаа хамт кино үзэн, за дэлгүүрээр гэсэн, за магадгүй номын сан цуугаад хичээлд автах хүртэл одоо найзуудтайгаа хамтдаа байх юм бол зугаатай байдаг. It isn't fun to do anything alone. It isn't fun to do anything alone. За ямар нэгэн зүйлийг ганцаараа хийнэ гэдэг бол ерөөсөө зугаатай хөгжилтэй зүйл бол биш ээ гэж. За 3 дугаар параграфыг би уншиж бүтнээр нь уншиж сонирдуулъя. I like talking with my friends. If I have a problem, I talk it over and over my friends and they help me solve it. If something interesting happens to me, I share it with my friends. They share their problems and experiences with me too. I like talking with my friends. I like talking with my friends. Sabi найзуудтайгаа ярилцах дуртай. If I have a problem, I talk it over my friends and they help me solve it. If I have a problem, I talk it over my friends and they help me solve it. За хэрвээ надад ямар нэгэн асуудал гарах юм бол би найзуудтайгаа ярилцаад тэд надад одоо шийдвэрлэхэд тусалдаг. If something interesting happens to me, I share it with my friends.
If something interesting happens to me, I share it with my friends. За миний амьдралд ямар нэгэн сонирхолтой зүйл тохиолдох юм бол би найзуудтайгаа үүнийгээ хуваалцдаг. They share their problems and experiences with me too. Нэг удаа дагаад уншаарай. They share their problems and experiences with me too. За тэд нар ч гэсэн өөрсдийнхээ асуудлыг за ямар нэгэн сурсан зүйл дадлаг туршлагаа надтай бас хуваалцдаг. За дөрөвдүгээр параграфыг бүтнээр нь уншиж сонирдуулъя. I learn a lot from my friends. A friend might invite me to a movie that I haven't ever heard of. A friend might tell me about a trip she took or a book she read. A friend might have a different point of view about a political issue. I learn a lot of new and interesting things by sharing with my friends. За эхний үгэлбэрийг уншия. I learn a lot from my friends. Нэг удаа дагаад уншаарай. I learn a lot from my friends. За би найзуудаасаа маш их зүйлийг сурдаг. A friend might invite me to a movie that I haven't ever heard of. За манай найз минь ерөөсөө миний өмнө сонсоогүй те кинонд намайг урьж магадгүй. A friend might tell me about a trip she took or a book she read. A friend might tell me about a trip she took or a book she read. За манай найз маань одоо өөрийнхөө аялсан аяллахын талаар надад ярьж магадгүй унсан номныхын талаар ч гэсэн надад ярьж магадгүй. A friend might have a different point of view about a political issue. A friend might have a different point of view about a political issue. За манай найз минь надаас өөр одоо улс төрийн үзэлтэй улс төрийг надаас өөр өнцгөр бас хардаг байж болно. I learn a lot of new and interesting things by sharing with my friends. За нэг удаа дагаад уншия. I learn a lot of new and interesting things by sharing with my friends. За найзуудтайгаа бүх зүйлөө хуваалцснаар бид тэднээс шин сонирхолтой олон зүйлүүдийг би суралцаж авдаг. За хамгийн сүүлийн параграфыг уншиж танилцуулъя. Friends make our life richer. They keep us company, share their problems and experiences with us, and teach us many new things. Life would be sad and lonely without friends. Friends make our lives richer. Friends make our lives richer. За найз нөхөд гэдэг бол бидний амьдралыг илүү баялаг болгодог. They keep us company, share their problems and experiences with us, and teach us many things. They keep us company, share their problems and experiences with us, and teach us many things. За тэд биднийг найз нөхөдтэй болгодог. За тэд өөрсдийнхээ асуудал, дадлаг туршлага бүхэл зүйлээ бидэнтэй хуваалцдаг. За мөн бидэнд бас шинэ зүйлүүдийг заадаг. Life would be sad and lonely without friends. Life would be sad and lonely without friends. За найз нөхөд байхгүй байсан бол хүний амьдрал гэдэг уйтгартай, зам гонигтай байх байсан болов. Үнэхээр одоо мэддэг үгүүдийг маш сайн холбож энд гоё утгыг гаргасан байна. За эсээгээ бүтнээр нь багш та бүхэнд уншиж хүргэе. Та бүхэн дагаад уншиж болно. За өөрийнхөө заримдаа уншиж чадахгүй ч юм уу хэлж чадахгүй үгнүүдээ бас энэ дээр сурж авах боломжтой. I cannot understand people who like to be alone. I always choose to be with their friends whenever possible. My friends keep me company, they're enjoyable to talk with, and they teach me new things. I always feel good when I spend time with friends. My friends keep me from feeling lonely. If I want to do something, I invite a friend or friends, and we do it together. It is fun to go to the movies, shopping, or even to the library to study with the friends. It isn't fun to do anything alone. I like talking with my friends. If I have a problem, I talk it over my friends and they help me to solve it. If something interesting happens to me, I share it with my friends. They share their problems and experiences with me too. I learn a lot from my friends. A friend might invite me to a movie that I haven't ever heard of. A friend might tell me about a trip she took or a book she read. A friend might have a different point of view about a political issue. I learn a lot of new and interesting things by sharing with my friends. Friends make our lives richer. They keep us company, share their problems and experiences with us, and teach us many things.
Life would be sad and lonely without friends. That's all for today. I'll see you all tomorrow at the same time. Bye for now.